8-ci gün. 6. 26-cı iyul. İyul. 22-ci yıl. Neke qanday жақсы жерлер var Kırgızstanda. Көп жерін білем. Бирок ата жұрт ушул жер. Ким экен деп коебуз бу. Нeke. Bu yerde bir inimiz var. Şu yerde şuntip baktarak kılıp, mal bağıp, eslep жүрөт. Eslep жүрөбүз. Nemere çevreler bu şehirde jaylolop kelet. Keyin görse nemere çevreler görüp aytat da. Ha, olmalı belki bu yerler jol oңолуп кетер. Жакшына болуп. Машина келе турган болуп калар бул жерлерге. Жолдо эле сүрсөм машина келет да. Kaçayım arkadan çiğ turgan болуп калды уже bu. Boldu. Haydi rahmat. Aha, sağ olun. Ura. Ana ona. Son toğlarken. Şer. Apam yaşagan yerler eкен. Kiçinesindeki toğlar solar. Atası öskön. Tayna öz öskön yerler eкен. Şu yer geldik. Tuğan uruk, tağam, teşeğeviz. Tuğandar olup geldik. Bakın.